दोस्रो सेट त्यसलाई पर्छ सर्भिस मार्नु मसिनाबाट बसुको पहिलो सर्भिस
सोझै खायौँ पुग्न मुख्य प्रहार जर्सी नम्बर 7 बाट खेलाडीले सिस्टम चकबाट मुख्य प्रहार गर्ने अङ्क थप्न सक्यो 6-10 त्यति बेला अङ्क चलाएको छ जर्सी नम्बर 8 बाट सर्भिस बल त्यो मसिना कोर्मा मुख्य प्रहार थियो तर रिसिभ पनि त्यस्तै भएको छ जर्सी नम्बर 9 बाट बल क्रस बाबी मसिना Angka थप्न सक्यो बाबी मसिना जान परेको छ बाबीहरुले 6-11-6 ओ लोगे प्रहार थियो तर बल आएको छ यो त फेरि पनि ठोकेको छ
Nabi Hemelokong khatama segera ke Nabi Hemelokong Nabi Nasional Paradise 18 Jersey nomor 3 atau perhar dari penyebelah bola kecil nomor 3 dapat perhar dari bola kecil para pemain tulis nomor 41 nice Nabi Nasional pasal dengan nama bola nice terus Jersey nomor dapat perhar cek dapat sepuluh Sekali begitu saja. Ini penonton tetap bersama Nabi dari arah atas dari Nabi Nasional Nasional Guys. Itu tergantung dari musim pembesar di Jakarta. Yang mana pasta? Sekarang kita bersama Nabi Nasional. Nabi Nasional kita fokus bersama Nabi. Yang atas sekarang di sekarang. Jersey nomor 9 perhar Jersey nomor 2 pembela perhar ketiga Jersey nomor 9 itu perhar itu tetap safal poin tadi itu tetap poin baru perhar ke sama belum ini bus kami ke sini itu perhar begitu terbalik fokus tadi kalau kecil Jersey nomor 9 Bayu Bato perhar Jersey nomor 3 tadi perhar begitu itu bakal awal dulu ikut sah Jersey nomor 4 Servis masih lewat itu servis masih nomor 7 सफल माने dari pura-pura ke sana dulu. Nabi masih bagus. Bagus untuk bola gol Nomor ke Jersey nomor 4 dari servis. Bola bola dari masih nak kedua. Lucu perhar. Jersey nomor 10 dicetak ke bola. Tiga ketemu untuk ketemu sebelah bola untuk guys menang. Nabi masih nak terus ke sana. Nabi nomor 4 Pera Open kapten Jersey Nabi dapat perhar untuk bola di depan sana. Chowis Nabi masih dalam perhar ke sana. Nabi nomor 4 Chowis Pera dan terus masih terbaru sudah atas kehadiran dari Nabi. Dan lain Nabi nomor 14 perhar ke sana. Nabi masih Chowis Chowis Batista Chowis